večeras svi ovako u velikom broju ovde. Večeras otvaramo izložbu na temu Art Abstract, 6 izdanja, znači 6 godina za redom. Izlože 55 autora i izložba je međunarodna. Izložbu će otvoriti Marina Mone, koja je autor projekta Beograd grad u kojem stvaram. I ovom prilikom ću iskoristiti da vas pozovem i da učestvujete, uzmete učešće na njenom konkursu za tako je, a idemo. Idu u isto vreme dva konkursa, znači Beograd grad u kojem stvaram i Kontakt 9. Beograd će biti 11. izdanje, ali tako, Kontakt 9. Tako da uslove konkursa možete vidjeti na sajtu Galerije Simidunum i Ulukuca. I Marina će sad reći nešto o samoj izložbi ovoj večeras. Evo, večeras smo se okupili da otvorimo izložbu Art Abstract, na kojoj su prikazani radovi apstraktne umetnosti, a možemo se prisetiti znači početaka samog pojavljivanja te apstraktne umetnosti, to je sam početak 20. veka, kada je Vasilij Kandinski, izučavajući, odnosno eksperimentišući u oblasti kubizma, došao do svojih radova, stvorio svoje prve radove apstraktne umetnosti, odnosno bezpredmetne umetnosti. To su turbulentne ekspresionističke kompozicije, poteza i boja. U isto vreme javljaju se drugi umetnici, Gončarova, Belone, Koke i u isto vreme se pojavljuje i Maljević sa svojim suprematizmom i zatim iz suprematizma nastaju i radovi Vladimira Taplina i pravac konstruktivizam. U to vreme pojavljuju se i na našim prostorima umetnici koji stvaraju, nažalost, nisu baš bili politički prihvaćeni i smatrala se nekako na neki način dekadentno ta umetnost, ali kao što vidimo zaživela je. I ono što bih rekla, vrlo lepo je to u svom delu o duhovnom umetnosti rekao Kandinski, a to je da umetničko delo nastaje na jedan čudesan i tajanstven način i da u stvari u apstraktnom delu umetnici prenose taj svoj osjećaj, emociju i to mi se jako svidjelo, znači to duševno treperenje, kako on kaže, doživljava umetnik dok stvara umetničko delo, ali u isto vreme to doživljava i gledalac kada ga posmatra. I onda nepogrešivo znamo, ukoliko to doživimo, da je to zaista istinski, pravi, čist umetnički rad. Ono što, mislim, nadam se da će večeras ovdje doći do nekog trperenja isto, posmatrajući ove radove ovdje. Eto, to bih rekla o izložbi, mislim, uživajte, 55 autora izlaže. Što se tiče konkursa, eto, mogu da slobodno nastavim u tom smislu. Moja autorska izložba Beograd grada koju stvaram tiče se, znači, mesta, odnosno Beograda kao mesta u kome stvaramo i gde smo doživeli to neko duševno treperenje iz različitih razloga, s tim u verziji izložba se uopšte ne odnosi na prikazivanje prepoznatljivih delova Beograda, što ćete videti kada pročitate koncepciju moju, jer na izložbi su uvek izloženi apstraktni radovi, znači bitno je samo mesto na kome ste, mesto koje nas okuplja i veže u tom smislu i zbog tog doživljaja nekog nastao je taj umetnički rad. Znači, taj čudesan, tajanstven način dok nastaje umetničko delo, a desilo se na ovom prostoru, to je ono što ja tražim u stvari na konkursu od kolega svojih umetnika i takvi radovi kada izazovu to treperenje duše, bit će izloženi. Eto, izložbu proglašavam otvoreno.